Mbia mano manchu muri on Ndizi TV andonsia sobedera ni mambingia tokonyona na sembeo. Twanyona na iguru mambia baka jinsa gitege kana tuatikana na Sara bonande twanyone no mogeni ona studio semambi ya boni egara litukuria Jumatano botambe toigatwara kwanda mangana yigisemi imeneisiko ya Gusii. Bomogeni ono gira studio wanagendera gutubwatia sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boy sensemo ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News. Okonyo chingaki na bogoto tweet @Ndizi TV News edin togendra mona. Ikenengeli kyao liboliora ganiko bol daktari Dr. no atornera studio asensemo ya masomo aneka yo totaturalirina ningi umonta kurigereria sino meteno umonta kurigereria karate to chora ekaria gosikintu kiria uko somera mete dari mwana vunsi bieka mete bagonya nae kwara bera situ te to komenta masomo gosino te to soma nande masomo kira masomo arata bwa dibogotu daktari ya to tena masomo na watu bogotu afuna joto tebi ekerotornera sistru genda to tomera uchumbe yao betera sinambe yo buna botambe ene Ndizi TV bonsumo usino dona Joshua kwene kuna mali gine chibijago jira senjera yabene utakole biro tiganda daktari baga aratukwani aratebiere ningo abutora achakirabo daktari karibu ene Ndizi TV bonsumo usi ono mwanchu muri naturigire diari kuramo tehina ayeningo achakirabo ambia mana Brighton asiri bagiri gena nyori ko ikase studio to ya Ndizi TV mwanchu motegere na kwandi wa kirimbiyole Elie Taliane igonguru kwa Dr.Joash Kerongo igongu nsemo ya Gusii alibu machoge Kenyanya igonde nsomereta mangana ejisabu nsomerete sabu esabu nsomerete mathematician nayo kanda tebe manyite ande ono naraya somiri chintunda chitalinke bona igonde based at Kisii University lakini naende gwetani jisau ngongo kole mirimo ya kuroberia mangana ya masomo registrar academic affairs in the university igo buya sana igo majubiri to igule no na Dr.Joash Kerongo ale me yumurobiri wensa kia bono mambia totebire ne mathematician kabisa meda banto onda de mathematician kabisa medrin kora ko sekine na sale toteba ni 1+1 ikatorie kari creator lakini daktari ana wao debina ya hesabu hiyo no yena bugatia bugo asirire mede chi karomo maths yari ngorana gora steps moko makiri umuntu ago konyana step 1 step 2 kwa modena abono byange watena kwara bere matuka mangi emyaka erenga daktari nde kwara somiri bona iga aso wasomikwana na wonde miaka 27 at work nara kodega si miaka talimeke buya sana mwete monto goja wikase obo doctor tari raisi kwara to debingo doctor ya asinini mwete monto kodakaro manyi story alioko monto moyo iskali asinini kero ogosomo ikorwa kwaro kiro doctor iye mine tinga litangani kwanya telibo go so ase university ko college degree na kero kendo chakera sora chakera lakini basically to kwa kire university wa college degree en tangani to ko nga bachelors inere degree en tangani okora ya ko ali baga ko ende degree ya kabere ko nga masters as one who specialize in some areas korwa kwama ko enda one degree ya gatatu ko nga doctor of philosophy kero kwa ya kolire kwa ma kurukuona doctor korwa ulenda muno kuna kolika masakara nari to kolika to nga publications kwa be professor na yaera masomo era rawu biya sana igona biya sana biya mano manjumuri gono wetena Dr. Donera studio tutana dasa topic ko lero across university ya Kisii bari na bagala tena university ya Kisii ere ngakire status cha ngakire mbuyere abana mbacho wose bado. Thank you Brighton. University ya Kisii era soro ngorwa Kisii na nderangene Kisii town is one of we call them the younger universities chicha tweli echata na President Mwai Kibaki twa tweli bagalio kwa university in 2013 igo wana nganto wate miaka 10 to exist in the university ya soro ngorwa Kenya as a university chi kurunga public kanya chile chata 35 lakini ande chairman tire chinde isano ego nabotora se erombe yi university chire chikurunga cha serikali university ndenjiro cha kibinafsi chionsi amo chiko bange 78 ase rongo rwa Kenya
Bono yontete kumanyia motegereri ng'a university ya Kisii nonya ya chagita ase miaka iyemeke ase ekegori gia university chiri chikoruga ng'a age mates igo tore bosia tambe mono na mbeyamo igo tobwate abana rwanchaga rwa abana bonegana borang'e chirifu 23 23,000 students barasi county ya Kisii ya university ya Kisii barasi university ya Kisii kwa igo ng'ana ende mbacho mutinyo onane ntuganyeta abageni nande usually twakonyora gati abana chirifu 4 na 800 mpaka chirifu 5 nemo igo nande mbamenta abande mutinyo 8 egento kende gia kabere ntate komanya motegereri nkeri ng'a ase gati erombe ya university chiarenge chiamaega chinke university ya Kisii nero yokebwate chi program chiri chikorokwa ng'a chiigoro chigosuna chiigoro chibwate demand chigosuna sana chibwate magana igoro lakini twayekeranirie emo yabo ni medicine and surgery bachelor of medicine and surgery igo tobwate chi university chigo yakora Kenya chire 5 Kenya ngima na Kisii university na emo yabo na endekero baria batenerete mang'ana ya bulingoria na mang'ana y'obonyagitari bara batenerete training in these programs ekero bare gotarira chi university chionsi chikorokereria mang'ana aya na gochirigereria ng'a kibiariganeti ase obokoreri obo gokwegeria abana as East Africa we were ranked number 3 best igo ng'a ntokari keng'werere buna bantu barakagere ntuma guntebe ng'a ntobwate nande kosi igoro ng'a pharmacy eye neye kwegeria abana muna bako mang'ana bakorosia mariogo kero omonyagitari akoringoriri nkorikara bichogo ni bibia mariogo na haro bono gochigosoma koeriogo erio nabo igo ekosi inero igere echire university 8 nande chikoya offer in the country na Kisii university na yamo yabo ne yamo yabo echiekorwa ekosi eyo nabo igo ntume nkwandire ekosi ya law yani kusomera lichiko chi university ikoroki law nchire chinyinge ase rongo rwa Kenya lakini ntobwate ebodi ekorokunga CLE Commission for Legal Education nere gocharokeria ng'a aya kwagwenero igeriri chiko so ekere gotwanjera twegeriri chiko chino basi yanchire ase Kenya bono chigeriri chiko chiri 15 ekera abana abakorire kurwa university nkoenda barase bakoroka ng'a Kenya School of Law bamaye gochigotambuka bona bagenda ase ng'e bench yani bachigoikaransa ari bakoigerere kina ase miaka 5 Brighton Kisii University has been producing the best lawyers in Kenya School of Law yes igo jirona wajikoro Kisii yes and igo kero kupana igoro ya lawyers bono igo tobwate Kenya the best are from Kisii. In fact we had the best student we had what we call court competition a year worldwide. Kenya was represented by 2 students from Kisii University. Africa was represented by Kisii University in The Hague, and we became runners-up. In Netherlands. Yes, and one of the students actually won a scholarship, is now in Harvard. Ikobono daktari asiribo eri moteto tebene university yeito nere asemabu engia yogo saseri na kwene kibuna ngo produce bale abana barachikoba abantaba yago jasa matukare bosi. Correct Brighton. Piasan. Pono tuira na seto bigiri tko rito yarero aneka to turagiri na ibono e bottle wasine bottle yeto kunyiroka yaigoretwe ona abana bali mwate abojiko chumutinyo nane babrae bajiko so university ago asikisi university ere yemo yabo ekyara no gukora imirimo uboniga ekerenga ne yigoretwe umuntu athe kumanya ekininki meto mwibona ari skali umwana wana bakorta matemo netete bira kintara mayabuyana ekininki asa mangana ya Kenya University and Colleges Central Placement Service in Gusii. Nintokura jakira bu daktari tuma kwa nabone kalia. Thank you. Litanga nintete gote wanga na wate bire nkonyali kanero umwana tamanyanga ngikegenderete onyore ng'omwana kera nko banyora tuli abandi mbe ichuliti babuliri bagende university era no ali katamanyeti kera abandi baragonyora bakara ali gasoma mbamanyeti
ase murobiri bwa serikali ya Kenya kuruma gantu agatwarire into yakarunga Joint Admission Board nero yari kurobereria abana bali banyorire C+ gwikiguru yaba amarube bagende university bono kalengana mune bonjuri bukona koba serikali ya karosi another government entity ikorunga KUSSIPS KUSSIPS meaning Kenya Universities and Colleges Placement Service egasi ye body ye nigo ya irite miremeri ya JAB bono JAB kale ya ringi university chiramo lakini bono university nchi yoro abana bakori emiremo ya serikali baire emiremo yo place abana bali baitire uchi university tali university yoka na nyene chi college middle level colleges TVET and all that. So organization hiyo place yo mwana kolengana muna anyorire a grade kyaye bali banyorire C+ uchiguro wano mbagwateri baga yokogende e portal wono no o access abana funsi nko balinga the website the portal na so access o click ya internet kwanyora se kusipsiere kwa click kwa batenga ntegete kogende university basi kwa very that kwa click that portal ya kwa option ninga wono chora bono nkosi kyotagete gokora chikosi wono chiri urwanjaga kuri university chonsipe lakini onte tegotebanga igochi nonya chiri chinyinge ke university chonsipe Kenya igochi bekire asebiyombe emeronge ibiri wono akonyole ebiyombe emeronge ibiri byechikosi chikurunga chi cluster wono mwana akogenda se cluster anye una bono date kusoma education akwenda cluster 20 anya wale gusino education chire chonsi basi aruacho lenta kete education ekera jo education yama komate bono university no chira chonsi bichi bate education echinchi bate education bono chora mwana muna ko chora entongere bono yokurukunga chi cluster point echichi kurunga kyo mwana anya wale te kuru KCSE chi subject chi kobainye chi korosi cluster kolengana nkosi kiwachora so kire kosi ne bwate chi subject nye chi ko chi point ainyole subject yekere bwate chi point go ikomina ibere ego twara A- komina yamo no chi utirimbo kayo so wona karo mwana ya bwate chi subject echinye na chi go korageranga out of this 4 maximum 48 pa computing ndokoro one system ya KUSSIPS yo kamuna kwa una wa select ye kosili kwa beke index number yao ne bwata your results already igone bwata results yao bwata results yao igera no mwanafunzi wa Kenya bintu byao byonse mabire system ya computer ya gote cluster points nechi once kwa makuli linga ase university ni qualified nto qualified kwa gende yende na fuko na kochora igo kwa nyora soro chinga no watagite igobonto tebena Kisii University erobona abana kroba kwendali abakurigire ligo kago jore university arigire ligo se achorero ama uchigoje yes President, I want to say that education in Kenya so much revolutionized. It is actually demand and supply. To once I got there, to Kalako and I say to Yavananga in Chumosa Poto, no into Comanyanga Ningo Jira Poto, a care into to a Nikirite Alunora and the Chiro, or Nikirama, Montaja then over Nabu Yantagit. So Avana Vago Poto Galia, Vara Kisii University, Varaji program, Bachora. Na bako na gochora gasia KUSSIPS no gosika buna bachorire ebabeke etomayo totomere listing aba bako bwatia chiri buwechi bachorire university ino ba marube bono kuruga registra na barikira marube nga byamo na sogo chore university inchubono mosome kero anseme ya KUSSIPS kero toenda kunyi understand daktari omondrali ligoro yechibese ni university ne banyo chibese ligoro akeneye emokonye kurili aligo sero tari kurili yes one iga twasoire a new dispensation Brighton kuru this month of May serikali ya one iga ya Kenya ya onchole irie enchira chi university chigo cha fees kuruma gantu agatwali ndurunga DUC different unit cost
ego ya standardized fees yonsipi yonsipi anya education for example TUC education ni yarenge 1332 aseje 1332 ya serikali ya kana percentage gete eyere nene umwanafunzi wakana 16,000 ando wakana na administrative charges ono obonjoreri bwabeira se matuka arirange chwiki 3 anya kwara yegura sembe onga university atebi gobona chirike a new cost of the programs akatwaligete DUC 2016 serikali wana batebanga amatuka ari asukire bono toenge new costs chi university chi declare new costs chi cost they are varied a bit but I'm very sure the government is going to harmonize these costs ikigara bana wa Kenya to kwanira at the moment because we are doing this in a hurry the costs are varied lakini naunda takote mwanjo mutegererie gentekamo nga nabora aligererie cost orale gosenge university ene irense na rongo chora lakini anya walenga naanda se university ya se kabekire there's some other hidden costs yotara na wana chi university nyingi chiria na nase mechemene na Nairobi ga costs nchiro na wana so mwana uchikamenya arwali achike universities wana iga tali chiri twasomeza sukwa yo kudunga kwa nyumba kwaso akwarara kwaragera wana yuko mwana wikumuligeria asakorara so these are costs which part of the fees omwebulia wanda kuligerelinga na harolire nerense lakini rende what about the other costs accommodation and the food na wanda takotebyo mutegereri omwanchwanga costs wona nga nchiko ra gochore costs ende getangani umwana aranyora career yatagete bia sana iyo ndo jigosoa bia sana manjumani on this TV ni authority na Dr.Joash Kerongo Kurasi University ya Kisii katwendete kurigereria mangana nga semjigende higher education ene twete kuriritiko riale rotore na kire otote brigoro ya kuspsiye okwere no nae kwamanyire ngakyo kwenda so boto kire bintu byo mwana wabire pone no gochora asate getiko jigosoa ni kosi yao jigosomera kenda gutumera uchumbe yao ni mbaroje bali mande kiongozi bani onseni ngoroje na ro mweli korwa ever held mardi dynamic Kisii no ari miyumurobeli athano atubati kabisa yobesho besha koru kinyangoso no ari me yumurobeli nda ngoso andabwo lakini nkwande ina kwara very experience kyoso kyo rokereria miakemero angemero ngebere nane kuruma gabono ngwaso mete mbaka bono gachoswa ngakiora arigereria mangana ya masomo education standards ni enda dokina goseto enda ku daktari standards education in Kenya tingo te wanga chia kinire ekiagera emangana na mange ako endreta wonchoreria atali koleta standards chichego litangania kero okoligereria abana bagocha se university ebabwate challenges nyingi wikekera ngo konyara ngumwana chinza chinde ndinaro kobetereriwa anda kole kondake anyole besake so mwana oyo gokora inusu nekerasia le inusu ni sikale standard ya yo mwana oyo teligo chikova the standard toache chaka kugani konyora so there are so many challenges which are pressing wanafunzi abanyene such that mbali go produce what you expect them to produce because the standards are neither improving they are stagnating but most likely they are going down okoligereria bali bakorokereria buna chi university chiko nago kina serikali terakinia capitation gose chiba chiri chiko na wakane meshara ya abakurungana bwa borokereria be university asingenje ikwanyaranga university nyinge chikoleta abantu bakurunga part timers yani abantu batali ikiri university yagu bagocha sekereke ke bakererie ande bagende ono ko monitor abantu abatilika siraisi kegera utali muri ku kwa moleta ekonda no meto monde kali kwa mwiri mugonda ekonda kwa mutigira burugire na bako ngusalira baliyo tijerera agende gotozi konya full time so the standard of education is going down because a good chunk of lecturers are part timers so that is another challenge we have serikali tebu ativase ku invest on current equipment you talk of courses chirichire
get modern equipments like medicine and surgery. You seek modern equipments. So we are training learners on sometimes on obsolete equipment. Mano korwa gochikogenda isiko yense achikoegera igoro yo nyagitari mono umakonyora iga gatwarire machine yako bata kuzunguki noko bakonyora ali ukariko bata gusoka ariko yirigereria yakorege ndwanya bono mwana yako ba stressed kegera tali in the same one benga ta somet tanga bona ta somet. That is why I'm saying the standards are not up to par because we are still having challenges. We sound daktari bibono bono to ira na set topic yetu yeri tukulia lero ninki omworokiwa student bona tagire go consider ekera go chori career usathe jo somero bwalimu obonyagitari ina mana medical inkia kurigire ditangani tobondo kerana set topic yetu yeri tukulia lero daktari otokonyi. Thank you, Brighton. Litangani nganjere ntebanga omoibuli no mwana ekero mwana le grade 8 9 and standard 8 form 1 form 2 this is the right time to start engaging your mwana oyo in terms of career choice. Igenga buno okomubeka kwa beki birengere bya na gutaratara gukona guiding nero career nero. This is the right time okona guide omwana. So omoyibuli na what role go say guardian go say whoever is in charge of this young mind na what role yoko guide omwana go chikochore career te chikotoka go chikochore karo go ikire university. Sometimes you get frustrated because kwa manyete ingi kiarenge bosio. Let me say, Brighton, some of us we grew like that. Allow me to say ngatu akinetu in the village utama ingi kire ahead of you tukana go mere bintu go chiusi una tukana ko binyoa. The one ego ke mambuli ngenje yo tigo mwana anakomanyange kineke kenkero nakina tenga at the age of class 8 form 1 form 2 mwana be exposed to careers talia chole have exposed anakoba aware this career is there and in the exposure tigo mwana to allow some adequate information about the career talia garo mwana konyora kumuri ngide teko jinda teko ba mantereba bono okumi bono mantereba bono yonki mwana yagote usingyo teko be nurse mwana don't understand what it means to be a nurse. Bono kao mwana all the information what does it entail to be in this career egaro mwana at digest. Number 2, Brighton, I want to say that nanduko kuka idio mwana for choosing a career digere liyo mwana na yarenga na abwata some strengths some talent asa ojiko soa aso kumuliko arenga mwana oyo na abwata this strength tako betere liyo mwana achiko kolege ento utatageti amino tagete era tageti ande kero kende kitali ko mochi bongo na wana rocho mwana mubole mago insisting mwana ya achiko bo munyagitari lakini mwana oyo no matei no nengo konga bagani bachira anyanya tata dikor manyinga ono lindo nya manyinga dengo kota yete kiti ya ko munyagitari so digere liyo mwana inkiabwate strengths kiabwate talent kiabwate. So in choosing a career, Brighton, it begins area you nurture the thoughts and the minds and the talent. Daktari katwendrete iga bono buna totebe na inchini mbwato mwana ole grade 5 boniga na tano oyo kawe kabo munyagitari go bado osesa na wato mwana ole grade totebe 5 nere adan ya oyo no mwalimu igo bado assumptions bono akerale grade 5 na bokona gukwana iguru ekikari eki okona go sensitize omwana oyo bono bongo bwa mwana oyo mbora mature to clearly disseminate what it means kwa munyagitari lakini naboko na kumukwanira na korra sometimes kwa iro mwana oyo nani siko for exposure kwa anda na sinya gitari ose munyagitari asale kwa mu expose kwa antu anda nyagitari kwa ro munyagitari uri kwa ro nkya kore matana mwana wa tenda ta ko musikali muri asikina ko musikali ngita abantu si mbiangali bya mbere ikasi bigo understand exactly nga amasikali ngi musikali eno goitaba ndarengale so umwana oyo class 5
common nature from now is healthy, very normal. Lakini to basa go make a decision at this level. You are still wondering. Iko more forest no mwana oyo. Nko unyamole. Tiko mwana onye ando ka go tebinga njenda te ko umunyagitari. Nabukore kwara mu challenging umeta abanyagitari bakorega nega. Ayoroje no umunyagitari. Na wako na go think. Kwanya waro mwana ikire kago cha wikabono form 1 form 2. Ebirengere bya isire wansa gwe choka. Unya kwa muchageti mapema muno yo class 5. Wanongo na komanyare nga ntate ko be pilot. Iko ningi. Kwanya mwana le form 2 ko muoli ntate ko ba an aeronautic engineer. Ko muoli ikiningi. Kitamanya tingendo kiki. Lakini ni akiwe. Yego sound nice. So tigo mwana understanding kiki mapema. Amanya go chora. Kertu kwando muiboliere muiboli oyo ibagari yaye lya oti mwana bona ekano munyagitari okoba natakira amubetereri none kerbona montawo chikoswa university bon Brighton nando mote bina rakitani go tebole no mote na ngidin jengo waka na chibe study yaye ngaki Brighton gento ngiri ke no betereri omwana akole kosie otagete usually nkonyoranda abayuri ngo chabale no na service yana bakolengera lingenche yunga ntegete omwana oyo akoro banyagitari. I've had 3-4 cases omwana kero kendo cha no sempre to na ntumanya ine wante yumusho yone usenyeruke yana ndaitete buya sana ne bwate usene bwate A- shwana bwate lakini ndaita akore onyagitari. Usually njitini go attend njengo attend omwana ngo boli mwana ngayale ngo mwana na boli na bante muri karansa kero kirya mwina ali wechae karansa go changene kia na mesa to gambe na boli ngore nga ayenkyo tegete koba kibito somere umwana wa confirm kiri mwibuli ari gontebi tuanza ku discuss bon lakini naongo tabi umwana ngatoba ko ntebi ya kiri mwibuli agata ayentebi ngera nkora yao. I have had 3 cases Brighton na Dimitri abana bakola medicine and surgery unfortunately they have dropped out bagotiga mwana goika o drop and I want to say unfortunately one case unfortunately the boy committed suicide ageita because of the frustrations mamu mwabata ketabu munyagitari umwana atakete kokora computer ono maite again that's a true story Dr. Otote. I'm talking about my student umwana yaga kwa sali abetere tikutote. Yes. There are also cases umwana agoso mukura bako graduate. I have about 2 cases baso menda bakakora first degree bakakora ande kwa manyoro ko ira no watenga mbono ndete go university igoni ga betere tikugo so ko sia tata ge eri na kore til ni atata ya rengi out there rengi one now I want to do. In fact, I have one student who's now doing what you call fine art. I wanted to do journalism. Even they maybe so they are now doing mass communication. Journalism. Bono daktari ka tuende de ngakinda baibuli abana ba okora bamanye ebirengere by'omwana. Omoibuli lakini hata Brighton ningo omoibuli na wanate ko approach issues of career. Approach umwana with an open mind. Tobasa approach umwana with a fixed mind. Igara ko nabara ko sikibuno omoibuli ta mireri naye lakini nabora be tuikere ibirengere by'omwana oyo. Approach umwana with an open mind. And pretend like nero tagete kogote binki atagete ayatumanyiti so that you got his thoughts so that you can guide the child appropriately. Na kera ko every keria chorire on na tema como pros and cons. Some of the opportunities associated with that career. Actually, career Brighton, there are a number of things I want to understand. What are the opportunities with this career I am choosing? Number 2, what will be the job environment related to this career? To mwana ta agenda tenga te ko venasio kera kura me ko nyanga ye demanded
abere gas baka butuko ikita prepare psychologically kwama kanya umwana oyo gari depressed obeiro munya gitari obere nurse but are depressed lakini abate birengera bimo chande ta singinchu the job requirements or the environment at work they come more the satisfaction or the peace he or she wanted. There are also other things you want to understand like salary also. Understanding Kerongo kole mirimo taribo sangu cho kwenyorera. Eme koriye ne chikonga nyorere nyera gari na abali na inchi. So there are few things needs to be very clear to mwana ekerago chole career. And amanyenga the kind of career nachora negani na gutwara regular skill upgrade chikaria njiro na wono bunyagitari ebaga somarioka ekiagara marwere they are emerging every day they are omboro mambi obonde bwachire so you will be in a career where you will be reading throughout. That's true. Yes. Daktari kato enderete ngochoro to tebina bona daktari ngayura advice yo monton course kiara chole boniga usikalia gitara chole bone watengara alakotengero lakini konyore circumstance geze umuntu gete asagete konyora usene B+ use A lakini onyore C bonte gochikumwarao agenda ase karieri atagete engagete jigire ingwara ujiro umuntu enda ekali agete nero egobono akoirora rende achigikire ndoto yae usibona ba agotena tebono so endionsi. The education in Kenya and then Brighton ya changed a lot. Ama tukamagega kanya tonyore ti C+ yo the university ono kwa kanyaranga tugwa the option go kwira no suji kuirora lakini ndata gotebyo mwanjo mategerelinga nabe kunyaleka no mwana achore career yaye na anda stick ngana ere ndakete for example the cover civil engineer lakini ugo ika form 4 mwana utanyora na C+. I want to say from the onset here Brighton mwana usina bako civil engineer how mwana ono gakoira na anya negrade kyago sine C- yabwate agende TVET institutions go sine D+ yae agende still TVET akole ndo kunga craft kigera na wati grade ge ko mwala at that level ogo somo ko kole miaka ebere agenda akole diploma in civil engineering okora diploma hiyo aproceed aso university akole civil engineering okogendera kuchibosi paka PhD akora civil engineering Ihumo bako endra buyego akogendera baka mweli tigasome SMS beri satoiga hey Ndizi TV mbiamono ni Rose kutoka Mokoroonywa nanyerora naro thena Joshua Mukaya thena mbiamono as daktari na Brighton mangana ayuda maya abanta bange nigo okonyora basomerete igintu batamanyiti igombe daktari thena tigo monto asome igintu kiriaro jekera mokonye ojasa matuko arebozi mbiamore sana Keromo endete gaki gendra biego amasomo ayu namaya lidio nyone thena bwa kiribya Ndizi TV na agokera sana kwa daktari ase studio obosemi obunobuya anekra boro kiwa about kwenda se school bono diga bategere na kumanya ninki bagochi gosoma gochi ase amatukaro bozara makoli na yano ari me yumurobeli ogokeire umurobeli tubwate bono mambia maiden dan out na following ikingo se bani onseri na no ari me yumurobeli out atubwati buya kabisa sinte nyaboke na yano ari me yumurobeli ase mambi yaboni out na mbiyamono asama somo moika mwatwa gaki ekalia nere umuntu autaka koswa lakini chibese chiabura na daktari ere ara kwanire ate arende na umuntu natete kokora cost gete lakini rende chibese chiabura ngakia korero. Thank you Brighton. Ase murobeli no ano yewe fisi abano ya Kenya ya letire konyora togotwara abana bali chibyombe bibere togotwara nga government sponsored na self sponsored government sponsored mbali ba konyora C+ ujira serikali yaba kanire fisi na teba self sponsored mbali ba we akanira bono iga kucha kumutinyo abana ba kuchikonde university mutinyo nane abana abakuchikobe byombe binne Brighton mbali kuchikobe byombe bibere bono ekamo egekurunga vulnerable vulnerable abana bali chintakana batabwati bayiboli usekero kenda abana barakonyora bali bakine the street na barabo kero kenda na baratoke moyo bali lakini bamajiria se bagotoka
ebina biyombe kurunga vulnerable yani mbabu atiyo baligerereti abana aba ekine kyombe getani kyombe ya kabere ekoro kwanga extremely needy yani ngomwana yegale extremely needy no karokendo mwebuli naro lakini mwebuli yo nonyene ndagire kuri nyumba atakonyara igango mwana yegara ase amenyereta ase uyabwa Nyasaye kwa neema ebyombe bibere bitangana Brighton ndarabi kwanira serikali iyeko bakanire university education or certificate wherever they will be 100% lakini ne bakanete 100% yeye chinse mwibere ense mentangani igere 82% serikali wakane fees yao 18% igoko genda help osababu nerun so chinse mo chiribera cha funding bonega serikali iko chikutumia go chakabono go chibusio ekero kwa 82% government scholarship ento bwate ndo nga university funding board go se funding board na rego chiko mwana oyo scholarship amanya wa apply help 18% iko fees ye mwana yale kwa serikali na koleteki nebwate aya ekiombe kya gatoto Brighton ngire ko rukunga less needy gose keroke needy eliere extremely needy ege guru needy oyo no mwana kerokende ise na banga na Brighton iga ngonyorale kaya gake lakini nkali ko isana byego kera na bana nyumba mba isaine ona konyoranga kabesa kaguchi nyumba inkali ko isana bana bonse igo ngoko ganigo kole nkora ase nyumba iyo so umwana oyo na bako egwe scholarship ya serikali lakini na ga access scholarship ya up to 53% sorry igona bako ewa 53% government scholarship amanya kurwa agende as a help as a loan up to 40% omoiboli oyo taikwenyara byaga na raka na 7% enumero bwa serikali yabona ikombi yakane kyo mwali ni kyo umanto ali bakurunga they are able yani ngana bakwenyara abana abanonye mwibuli kwenyara serikali tebashikerere tinero nete batenga nonya iso kwenyara na nyako 38% scholarship na wo access igona wako ndasabe scholarship ya serikali up to 38% na ndagende loan ya help up to 55% igona ndete ko tebeka subing Brighton fees yes can look huge and scary lakini Brighton ndako chimiro nibere bone no gende sukuru okwanda kuligyo bole tinga school ole moji kuli iko pesa njiba sako biri tambina ntinga ngakyo gosoma masomo daktari ka twendeta abundo jina igaseti yali gethena university unions nigabono batere na funding formula iyo higher education discrimination and the primitive and rewarding to working students bakande batere ne formula ya serikali karo tumeka nembe ngakira kwa nae igano Kenya University staff kuzu university ngokana tikara mangana in terms of rewarding bright students it may not discriminate because on terms of hard working we use cluster points umwana ka bata cluster point cha chi sai ne kosi atagete ina rako gen so tiri go discriminate mwana in any way in terms of baraba ngaini mnaro mungaini chi cluster point cha chi wa kwesabu kwenye medicine atagete na wagochi ono asomo chando ko chikobera no liyo cha konyoranga abana mbale baraba ngaini pi na ande baitete buyapi lakini wono oja kanyolanga chikosi njire a few people bagoja go patronage una wono yo antombanje tenga tetu mwana nabo munyagitari tetu mwana nabe wakili tetu mwana so oja kanyango mwana mutaka agoji wake sabu kuruso abot nyoranga nchenchole kosi wono akurigiri chikosi chiri nchenchole medicine tata na mama mbaje banga kanire but I want to encourage them Brighton that this formula still can take care of them. Nabiko bakonya. Pesa daktari ko anda sumutubo ko Sydney ni tuma koirana na rontomera gaiga na ra kurugusine Edward Angwenyi dangira ne lakini swali na dirigireria ne Edward Angwenyi akuboria inge kogera university nyinge ukuguna na education
adeno konyo na bana bangi ko then engineer education ko kora bangi mbali kukwana kozi inge ko gara. Thank you ya mategalia se disoli Edward mono onde de gotebanga abagusi baito maybe because of lack of exposure and career understanding kero mwibuli Gusii hata kitu mwana ya and education lakini ende mwana ndada tanga sengi nje chikasi Kenya chire botuboke lakini ndo bwali mwana kwa mwana ngona kwenyorera ono mwibuli kwa kesabu nganje mwire binte bya hata ede gosoma ndia gocha bya kwanya na nchonkonyo ngurira kende ntararu ense karaga ndo bwali munjendere gochinga kwanyori kende nyanyorera so abantu abange bomukira awo asengi nyonde education nkonyora bale akabaga balikwa nonye nabo none aro yabeire butuboke na machiko yo goso education onsi akongire bono igonye tubwatie sabu D+ tokoba mwalimu Kenya nya tubwatie C plane tokoba mwalimu Kenya Brighton amachika akongire asengi nje demand yedu adiata yaba umukire gochio Uyasano mwanjumuri ono wethina twana tukwanda igoro ya masomo na university ne TVET ne tukuri na ekaria ekoro mutatu chikobo mwana ngyo consider ngyo kuri karo tukoba ekaria usutu chikoba kete tujiboze daktari to era sire na turanda somo tuboko mosinini turakora bonjo ribo to kwirana na bawo chutu advice na inki gosenko skirende bono ere ase market buna era ase miaka emeron kebera abeira sobokoreri era gokonye buna ye ojugoso ase university omotinyu nane ose ojugoso ase TVET ni yo dokonye bongo jiru kumobona inki yako era banta bange boboete no ne jikasi jichia goso TVET ekera bota to kora white kora job ngojara to tebi na mo trabajo ase TVET ojugo konye ko komenta masomo ojugosio na dira to te kone toranda sense miri ni mutumoko kuira na tore togendra centru ndende ya kabiri. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bw'Omugusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bw'Omugusi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council (NEC) na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology.
kurikira bono ayabona umwagaci kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ayene bundi foreman omonyene nyumba wosomo nyakonda. Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kiromo buko yomo bwesimiti ya Bamburi nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe Kerongo gete kiebesa kiromo buko yomo bwesimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chichilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chichilingi 10 fundi uiranirwa chichilingi 5 nabo igesimiti ya tembo uiranirwa chichilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibesa chinyinge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fake star yote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerongo boka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono nakumukinya kebirengererio imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'omugusii.
mwana mwanji muri Ndizi TV akana to bwati to rura sense meyende ye studio and to irende ga na Dr.Joash Kerongo ni mathematician te agaro mathematician abuka sana boku wijisabu na mangana account yabo bintu byonzi torenere ga anda to erena ngakinki o consider garo chore choice yae anasa workiwa bali bago chikwenda asiji school or university mwako yigo mutinyo nane poto nje gore tubono bande to nya kore chester ende kweri ke bajigo Swasti University awo tutana dia sumu tumukura na kubona ereri ebono ngo sikiro jije chiringia tura advice yo monta ebune experience kwa twade miaka meronke bera sobo korari ne yende kurumaga ekosinere rengiye osenchionzira bejinga. Thank you, Brighton. Chi university chibwata chikosi chinyinge. Nane na wanta etego chiwe kaneu na hotel. Asoko gende menuere engale. Ndinaro wocho anjeta matoka yekire. Ndinaro wocho anjete kiteri. Ikiara geko muira buya. Lakini ndeteko teba so wenge linde mwanjo motegereri mu Gusii kero kende aso como guide. Ebintu bikega bibere bitatu kurigereria manyago chore kosi. Ente getangani tigo mwana achore kosi ere two pronged in a way nelinga na wokoli ku nas white collar job na wokoli kwa by an organization or a government ose na wokwelika self employment yani achore kosi era kwa chi option ye chivere the two belonged so cause yende onsi the two belonged qualifies to me to be number one so there are many causes lakini wona adigere ligente kana gote gitangani is it two belonged una wona Brighton ni olega na bako nduli kuna na serikali na bako igole studio yao so mass communication is two belonged you can employ yourself you can be employed by an entity na maene igo gende danganyo omoyi buli goso mwana wende kora aligereria ekosiye nebwate chinjire chivere marange in these developed countries tuyikonyora bantu bagosoma singinyo bagochikorikwa igagosoma singinyo ekosiye chikomwene erike ntureikira gumo na bunense ya Kenya lakini muno kora limite na gonchoreria no turigerere tigochi tigo mwana acho litanganie course iliera mwenebo erike gosari kwe so there are so many causes so yondanaja kwa getangania muibuli aligererie negente kigete anana mono kokonyora course yo gochora tiri uchi kwa lao oli guo so erike igo course itiri ngi ya mono igo tera ko wena rai yani nge kusinga kwa yakora teno le option no mondora cha kolike oganyete tendo akimubeka na una wana ekosi kurunga PA chikosi chino chiri chino wasikoenda nande na munda tenga chino wasinji kwenda bona gonchoreria chenche bindu ake njiko beka chikosi chire flat ono BA wakolire BA administration umete Brighton ibone oganyete umuntu akolike asiri ora chikwelika so cause endeyons oranyale kwelika gose oranyale kulikwa ikosi inengia namba ya kabere ekosi yogochora ne cheko ento kulikenga nanaki yani akaro kwelikire what are the opportunities akaro kulikwa what are the opportunities in terms of salary or pay entokobeka mubuko na maana ihono to basako no kole course ego nera bosegeta badikendo kobeka mubuko chikosi njiro chingia sana munabona sensemo ya health sciences chikosi health sciences yanteba so wenge Brighton Johnson nechingia kosi nya wakalo se medical lab for example na bako nduli ku in an institution of as a medical lab technologist usoge ende uigole lab yao okole onyoro chiba sinyinge mono gwetani chokoliko ande botambe kere kosi ko kwa chiba singa so kwelika igere kosi ngia that's why lawyers bagokora mbaliko anda kuna kulikiga singa serikali yabaliki baigole famu yae ogenda nubuge mabwa na ande kwanyora ngambu yale so kosi ndonse yakwa ibinte bibere Brighton nengia ande kosi go kwa a work life balance
to chole course ye chiko kolina the balance between work and life. You also need to live. Because you know my so any course you are picking should also give, because that balance you will be stressed and you will die faster. Yani onengara digazi yoka egasi yego msibete eko sibeto deko nyara gakora kende deko nyara gotimoka. So it should also give you that work and life balance. Ono kwale one thing as I mentioned sikina kosi ki Brighton, there are so many, but I've chosen to give the guidance samples biasa nga onyole kosi kwa chinchira ibere onyole kosi kwa balance in life onyole kosi kwa yento kubeka mubuko wana yebule kara kuri kiri kosi kiri kirali cyonse asikwali university bono chisase chirigereringa ekosi nenge binde bitatu onye ekosi etega kwa binde byo karayetiga abantu baumukeire education sana bona nda bali mu bachire goichura baberire isiko bona ndi mwara liye naronga ki ekosi ngakitongana twasomeire what are the opportunities na ande kosi yekero opportunities tayo meanwhile what will I be doing ninyale kwelika kende Brighton when we are training ndo basekolire the media environment yoka we are also training for ourselves for the world. Kenyan for example Kenyan scholars Kenyan graduates are actually in good demand outside Kenya. So ndo sekolire linga waichoirega gosenga kibangana tuebenga na ande boygo ensengi maneto ganeti iko digerelia those three aspects na ndi nyoranga you are trained for the world ta kolire linkaoka soka nangu jisiko na abana bali ba kolire school balenka soka kujibo anda muina Tanzania muina genda uchi na Somalia genda Somia ndi bagandiro Victor Mondo ningoroje no wale kurwa Sansemeri ya Nairobi West agatanya komoja kutubwatia na wale ime yumurobeli nara kuboli na monto gukora diplomacy civil engineering ni marketable Kenya aiga Dr. Ramate very much marketable Brighton. Civil engineering is a course that deals with the civil works and most civil works those contractors let me say they have a bias towards people who have a diploma. Ikiagara monto kolete diploma in civil engineering they have more hands-on skills than you monto kolete degree. Hands-on yani ringa ama etebuna ko manipulative in the kolega simono weta ni ulio kolete degree otete capability theoretical. Namba ya very Brighton I have had a chance to be in Canada. Okay, and on civil engineering diploma you jobwate skill yao you are a hot cake. You may not even remember us here. Yes. Okay, sana. Daktari nturinende nare kurare ngeraria ensema yaba wakiri ngwate na rodega asira kolike nande orelike nande orikwe. Mate karonari ensema yaba wakiri umwalimu mada ko boli siasa ni akuri saini bali. Wa so siasa. Lakini wakiri metari ko saini. Yes. Mwakiri na bako bo MC na ndabwa de family. Yes. Erego wana. Mbona sinjo nako tengo mwakiri igeri igakora arabe ke full stop ko maga oraga no tema muinari na ndo gendera ni bintu bya. Lakini bali maro ikori saini ma so asia. Asingi njuri kire. Zari uri kire. Ina rireta about sana naro. Dire daktari kalto ndirete turitu chikokora. Abantu ale to musimu yo CPC bahatana ni goji kuri na talent yo mwana na kibonora ne chiko improve mangana ye career no na kero mutaji kwanda wana university onyora na maite career ya ekonsa. Thank you Brighton. Mpia mwana soko leta linganeli ande kero kende wa Kenya bara kwanire kurumagega. Lakini na wonta yetukobeka na injili yugiri anali yakigimaiga asema mbiyenga for the first time in the history of Kenya. Ntobwate bono mfumo wa education. You may wonder why I'm saying that. Tuavere tokoroka system masitoko bale miaka bosaiga kwa bale miaka igatu bwate abanga we have gone through that kind of systems. Lakini CBC one is a system. A system bwate clear objectives kurunsari. Tali umwana ujikumera igorari. Let me say now career choice
with CBC is more simplified. Umwana bono na bako na koba nurtured kalika oga krasisa to bono na boko na karanga kana weka goka bono gako na kogenda sigata gitingora. In the fullness of time, Kenyans will come to appreciate CBC. Chikantri chirichi agendereire echibo the CBC na that's why konyoro montaga agukina abuate specific skill ago focus on. So, and by so doing, they have what we call specialized training. CBC is a good idea. Also, Konaja's careers and talents. One Havana, as one of the challenge about Konaja these talents. But well versed with these talents. Missing idea one, that could be the challenge. But it's a good idea in totality. Dr. Lee, obogimambo the high cost of living ya baire Kenya, Saramono mpaka ndo bako daktari tuko roje isiko gendrega nechuko affect education system since ya Kenya. Twara oneji principal ngora jirina babu ati capitation, babu ati no ndagra bako abana na university gobona ebugimese ko ngana abana barabe mba atendi birazi nakiroje isiko gendrega ngaki standard of education irabe. Correct. Brighton. No nyana se enka, ulu enka. Anyolenga okwenyolera kulense kere marababo mu abana bajukubuli mu ngina ngitokole batekende nkeyo kanywa mache murale abana bwafi yabo soko bali nyuma motuka make bakonyora babwata fiembe ya sariki is the same way serikali kerenga kianyolenga sukuru tinchibwa ati capitation abali mu kabona. For example, I'm hearing from side talks mbarai was a Geocorani school. This is almost week 3 or week 4 and tam to tole se wiki ete sichi wiki ju mbara nyora ekero even the Navy would delay government institutions training itakere konyora capitation middle level colleges universities mbaranyora. Quite frankly, the standard of training will go down. And I think one of the reasons why the standard of education is going down is that inconsistency in providing these resources. One they are doing what we call make to do. Yani kora kelimo konyara musabayu ikegera ntokarochi resources yi kwanya na abana skuru mbai ko gundagera mna yatakire koba asingenjo basanchiracha na abayu mutakire wakana baru fees bono jumi gerense na baru mbaraka na fees ono na bokonyora ngana noko okorera abana ba standard yabateri ko bangiye na masomo bayo go ikachense so ikasareke ekarongoriria sige portal ya kuspus ni ngora na bona matukategera de 14 days ni kinsagete 14 days 15 hours umurobiri usie ora se kusiker bantu batara kora batara bribe onsi abano se batara ko abande basiekere oseme. Thank you, Brighton. Umurobiri yo we poto usually go koba bagukura phase 1 ye. Let me say kwanza litangana phase 1 nyarengo ye phase 2 phase 1 abana babatara kora KCSE kera barenge secondary mbaye twiri bagalia kwenda ya poto na kora achora jikosi nonyemba bwati nonyembara nyora gesero ili phase 1 wono mwana bago chore course ogocha kanyore gesero na babakurika hadinga na chore te course ye mu preserve phase 1 ili nande bago na chiba shinke wono phase 2 yebone abantu bonse bakumukira nechesie kwe chitarikia ngisano na ibera 14 days itikali matukai akoera natu koyo mover nande batarama ma the way Brighton naro tamadingi gendra na maide abangi so ekera batokire nganande basiekire bona aba bagusieka papasili bara process bali ba apply and 2 naro applied lakini igentokiri applied tari goji okanyora kero kende iga apply tagende kosigete bagaichora usually kera ba apply ba ko list from the highest to the lowest on merit ona yatachi tiko succeed konyora li bagali dia sachi achorete igone na bata kire konyora li bagali akabere. So there is another phase 3 goja yo ko revise we call them revision
qualifies your choices. Bono kero kendo uli utachorete, kero kendo yochorete tanyora, nande ngo gwara another chance. Gwara another chance. Nande tali olioka. Bako go that chance yego sie kunero. Nande ngo chabare tu atwara another chance bono. Ya phase 4 ekuruku inter-institutional transfer. Bono nande gango chali bagali inde bono lingilio maelio Brighton. Kero kende na cholete ngenda gosoma medicine University of Nairobi. Lakini achiri kuligiriwe na ringa tingo cha konyara 1 2 3 Nairobi. Integete nande ko nganya ku Kisii. Nande fesi ende ngo chere kurunga inter-institutional transfer. Na harali bagalindi yarwe waunga na boko nganya kuru institution A to B. Iko bono ne lina daktari ando bamanyo manyo bana ba okonyeka. Ekaro jitega jitu chere daktari na takabono ruo basembu abo mwelio anena ndo tena ingigeragere mwanafunzi ya Jore Kisii University. Very well, thank you. Kisii University na nabatebya mwanjo mategere. Igere University ya Kinira Sobwango. Nande University ya seseniwe aso njira yo kumia. Ntobwate amagacha isaina stogo somelia wanafunzi chilapu ntobwate abana se bakora science bali bakora medical courses. We have modern facilities. In fact iso taralia astogo somelia itiarechi even the core rooms they are using as a hospital. That's a facility at university. Ntobwate enough labs for our science students. Ntobwate quality human resource lecturers and professors. We have very good lecturers. Na andi na wonde te gote abanga environment as Kisii University ebekire nere friendly in terms of na wono bugima bwa kongire ga Brighton ni mwibuli na takitanya warase umwana taji ko expensive mono. Abana barabumba bwate obotate tenga ntete ko enda pwani tete ko enda Makueni tete ko enda Nairobi ene no mubuko bwo mwibuli go chiko futi ebili lakini na tete ko tango mwibuli no mwana ikaranza Kisii University gera ko oboraishi especially mwana bora kwangorwa Gusii akerara ana gogoja bosonga na bako maletera ni nonya gatoke ana avocado abana mbwatega sorry Brighton out of the 22,000 Kisii are not the majority, unfortunately. They are not the majority. They are not, in fact they are a minority. Manyenga mbwata bagara abange atwara basigisi abange atwara bagikoya abange na bakamba. Kisii is come number 5. Gusii abana baminyo kirisiko batigira abantu bese kubakwa yako ki university. Esa na usemi kwa mwe daktari kujaso mwanju muri utorigere improve. Thank you. Minto mategarali Gusii mogaka mongina ikaransa no mwano chore kalia asobo toeru otariko beterili mwana mwanya warekalia ira konyo mwana kolengano muri na twasangire namba ya kabere segeta abana baito basome nande bamanyenga ensenengale ande gale ye birengereri abana te abasome bagana no kinsi gisiko bakiagara ensenengale obugima nonye bwakongire abana te abairo school. Biya sana mwanju muri kero wabera mona into ewanjete maths go say ajeton by the way. I loved math. Koro bwana. From childhood. From class 1. I loved math. Yes, sir. Tonero watanganit. Je sabu yaron tui wana and then koranga nere ngororo and then nere ngororo and they get actually sabu get meant for lazy people. Hard-working people can't do math. Yes, daktari. Ikendo kire bakora tena maths yo se kire asomi umambi ne ken. Somondo ko isabu na bago soma nambutuko. Mathematics is about problem solving. That's why naga kwangu sukuru siku nyoro Brighton maswali ya mangara ko te solve evaluate. It's about problem solving. Indi yo solve mejanda ya ubu ya bu maambi usemara kwa wosebe. Na wewe kaine go no. Wewe kaine. Daktari tukora mpaka angi kande bia mano manjumule karkwira ribali abene ko tobwatia asomuri bisemjita ne kator kulina inge consider karoga jore karia daktari odebina muibori karansa no mwana
moteba ni buya to beterio mwana ajo kore gintata maiti akora dere certificate ya kubekira abo ajo kore binte bingao to dai nabanta bange ngwendare osoma akosomera omuibori ari gwesomera ore dero omuibori certificate na bono eri kwantumete iyo tigangore yane to twenyora abune gesakwa gosebuna bari bagosoma bona na ndo dena masomo na bata bakotuboli masomo tabwate my Brighton my brother tabwate age limit you will be surprised ndo bata bantu bachakire osoma the age na one university antu atware course ya bagaka by retired and apparently they are doing very well in a country. Bago kole mimi ya na bari retired abagaka bo banyole na boko they are doing very well. Ni utwarenge na Dr.Joash Kerongo kurwa University ya Kisii sara yangu ndita na yatoko banera sumuru ruwenza kecho shouta na the producer ito na botamberiane Brighton Makoringo tebi na ene on this TV wansuma usi kabeme yoka. Thank you Brighton. Yes sir.